sinundaw kadagotong Yesus nusod diho kadagotong sambil di Yesus. Sanong kasuabon kumadati dan sanan kanaw misis at ako pa iswang sambayang. Kinarahingan iswang kadyang sorga kung sikaw dat timpu dat tadaw da bayno insan pod naguna dahay damin samok kumadia maya diti kasisan dahay sumbayang kasuabon alumis da piramutan dahay gisom dat sinondat dahit tamodon dahay mangimbulay da kasuabon da bayno mila dahay atarimo miyampay kasirban ginamo ompay dalanan dahay miyantok di karohyan. Tinasambayang dahay isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Insan po maboros ako sa nong kaswabon kumadati din sanan yadi di harohot choir ilo bonong kaswabon na bay no. Otood matulolo tu kakalpog yung moris-pori sa iti. Di ka sodop also nong piramutan da iti. Jadi ilanam o sanong ilo nga itinapodihot lain do gunaan dati bay no nga lain di G ikalansanan da o sanong dalag gisam mo pupusan iti kay sisan dati. Bayno 1 hari bulan 10 hari Jumaat nasala ako minangintang gat hari bulan kanihab andasan ko dadi dahar 31 hintay ka piyo nga 30 na pumadi di bulan 9 eh. Bayno na po tulo na po panambarasan dati nga osong kiwal milo nagidatid kamoyan dat obinsap toy ko amu obintanod iya diha ka kikitanan ko la kamunda sang kiwal tumanod na po dit ay nimbulayan dot DM1 dito no nga panakisap no pati kamunda asang kiwal nga o hinomod toy ko obonong otil asang kiwal may kurangin lang asang kiwal otil okay? Jadi panang kisap no padi lat asang kiwal nga obonong toy ko o hinomod ina pay ko boboyuhon iti kamoyan dat asang kiwal nga mila dati ration dat kaylo piad payong kukurohit nakatantu ketetapan inuman no kagubora sitit alakog iti gundahing bonar alakog mila dati ration dat iti napakamunda asang kiwal nga ay haro piyahit ketetapan toy ko undang-undang peraturan dat numan poiliho nga ay tumanod sahapon sumaap sakira na padhila ta kabawang nga ina pay asang kiwal nga rumulon na po okay? Rumulon na po labi kurang iya di lahit amo asang kiwal nga ina pay asang kiwal mo na to si tumakad sumulok Orohyan ako dat mangimbulay ti panambarasan dati maya dat kitab kisah para rasul book kohpodam turu ayat kohopod gisom dat kohopodam 5
Kisah podam turu ayat kahopod. Saulus dan Silas di Berea. Ino pahit ay pinagindalanan dia Paulus dahil Tesalonika nga sayra na pod ay pinapaindalan nila palayanan dahilo. Ino pa dihit tulun-tulun dahiri nga haro dihit minay tanod bergabung gisambot ino pa dihit tulun dat ay panano da kinarahingan nga mamba-tamba bertambah-tambah. Antakan na po dihom ay sayra na po didat miya galidi nga ino po di tulun-tulun dahiri hom di lo orohian. Kakuan po nga kakitanan po di miya galidit tinumangkid dihit pananud dilo. Ino po dihit cabaran dahilo ikaboling kahangan dat no away ando Paulus nga ino po dihit wowoyon dat ugama da antakan idi mamagunoh nga idi letit kuasa dot bayno na pod tidat iti nga iti kamundat kongsi gelap ti ko gangster kaki pukul iringay no di gunoon di lo dot ay may pagihum di Paulus manda di lo tangkapo patagwangan do hirid ay makamaagama nga apo yelo nakasupan ina po di jamaat hirid Tesalonika aminanuhu di lo dot sinumangkat may dihilod komonda Berea. Iso cabaran pelayanan dat antakan nilo nga cabaran pelayanan lagi kadahod mentok dati dating pubay no. Iso no pohot kagaton dati tinga ato ko di kanu dot ay kotaguang dat tulun sa pitulun. Iti nga mila dati borosan dot ay kakikitanan na pom iso ot taguangan dati kagaton di maganto bitit pelayanan dati do kumatulun da suway. Miya gali asususah no mo ti ay ki. Akon ko miya galit di gulupo. Na pwede gulupo nga bila to ko rumubat tulun. Damilaw hibagi nga kaubasan po pilihan na patulun nga araw mo ba. Mila to ko rumuba mila mo nambora sa iyati bay na po yung kuro. Mantad ka iti panasakit iyati na po di nga mangilag to katulun. Har tulun na karikot hitid iwalay dati nga nunuhagulod saro dati. Aya ada di ka ngambot misong kadudon do ka. Patari mo ta ka naging natulun na suway isi sa piha kampung nga hari ginawa datid oris dah may nasong kadud iwalay. Jadi kakitanan na po iso cabaran dat ay milo dati borosan dat niya gali di iso nagi kontobon kumadatid isuhang kapalayanan dating pubay no. Nga haro pakasariralan dati kadi miagal ko ay dondoh no potihom harga ti kemudahan dat media. Harti WhatsApp, Telegram, Facebook, nuno na po nga haro. Miloh takod man pintangawo dot osilid isa ot pawayaan da palayanan. Nga haro na po hokon milo dati borsan haro na po cabaran mo.
miagal ko manahak tokod video, intanto ko pe ditulo ni rakamo iho na po ngon anway video, karikot na pod ang 5 minute nga, ako na kaupo da mintong, aupo dan na mintong. Opo dan pe tongon niba nga angon nibain da ko pio, megang no kago karikot ti ay karikot ti tomodon, iri no kago kontobon. Sakira manahak toko dot ling, megal iti kay sisan ko so abon. Manahak toko ling, ay elano mintong ko pio hitulun. Jadi ilo no lot cabaran-cabaran dati da tempo bay no. Nga haro kasari katumbayaan dati beriman toko dot iri ne kamon dot iati na poti nga papasa sadto ko no po boros kinorohingan isuanggot pa yung kukuron na poralan ang panumbayaan toko dot ay sera na pod muhup tokod isuang do palayanan ino po Roho Kudus nga manghup dahiri. Prinsip na po di nga ay asusa montok na po dati sebagai pananu da kinorohingan. Sera na pod manghup tokod isuang do palayanan nga agay hotorikot. Ikaw mo yan nugyari di. Bekerja sama. Desa kira diyan po nga sama. Nga dusun na po bekerja dusun lah. Sekira na po bekerja dusun tokod kumakin orahingan. Ina po hipomuhan daman dat orikot dati nga lubi kagayo ko iri. O kito no mo ti dati lod miagal ko hari piro-pirot ay kapagalan dat mila dati do kito. Miagal ko Yunus. Tudi mila kinorohingan ni didat ay sandiri isi rumikot dahil kota ni Newi damay papataubat. Nakurah tu muro ang mano di Yunus. Nga sayra na pod pinaindalan di Yunus ay palayanan dahiri. Nga haro di pertobatan. Agayo di kakitanan. Agayo yung baka kitanan mo nandiri paminamangon. Nga sayra na pod harot panguhupan dati. Kerja dusun, kerja sama dati kumakinorohingan. Inapohit otorimo katutukon nga dati orikot tamumusoro. Isa kago kapagalan dati miagal dit ay minamayang di tembok Jericho. Ano po kinorengan may dako pintu tukaylo. Sa linay doon mo tadaw. Insan na tumutok sa nga daw. Sayra na korikotit katuro tadaw. Inturo na tinumutok. Katutukan inturo paunyo na dito niyon miyampaid minamangkis kapayangit tembok Jericho. Jadi sera no pod umuhup takod isuang da palayanan. Agayo himotiot ay otorimo kotutukon idit panguhupan dati. Sakirod iti mananam tanom. Kadi po naru-naru pagi. Indahu ko no. Paingintang ko di dito mo. Mahada suabilom san suni-suni po paray ka. Kay rin umilik. San suni-suni durian, san suni-suni pulutan, rambutan. Iyo disambayang no, dari numikat dahiri. Nga, kay kinumaraja dahiri. Kamu na po nga, ay sa dia do panghupan. Ay sa kerja sama no, kumakinorohingan. Puro iri. Nga sayra na pod manghup takod iswang na palayanan. Kinorohingan nga harapong hupan dahiri. Ino po hit otari mo dati hasil katutukon na po nga
ada ti pi mananum ya galidi. Tidak disangka-sangka. Jadi sinuhu di ay jemaat tahilad Tesalonika dot yo Paulus na pom isilas nga may hilab Berea. Ayat kahopod nga antakan na po tatuang hindi ina po di kompinayan dahilo nga minanuhu di Paulus isilas dot rumangkat may hilad Berea. Sayra na po nakorikot dahiri nga minay dialo rikot tahirid rumah ibadat tulun Yahudi. Ayat kahopod ang miso. Ina pa tulun-tulun Yahudi dahirid bandaridi nga lobi ko sonong ginaw diolo poy maha-maha ako sonongon diolo ko man tadi tulun-tulun Yahudi dahilat Tesalonika nakuro ko kuan po nga iolo na po minanori mo dit boros sa kinorhingan miyampaid ayay at kasiribaw na ginawo karelaan hati no jadi kare no miyampay kabanungan man padu miyampay kabanungan nila gi miyampay o hinomod o mani kita daw ielo na po nga monoriuk idit kitab suci domongilo hari nangkud o insana na po rin nga otopot ko piyo miyagalit de. Iso na po hit mila dati borosan dahiti nga nakwenta lang terbukti da iti na po boros sa kinarhengan nga milo papumbangan da tulun milo papundar milo momon sa tulun da asilih da ongosanong kita dati dat no kadidem malayo terbukti iswangot ay kisah 17 ayat kapada miso da ina pa di tulun da hilo nga sinumonong sinumonong asaraw ko di tahak taon pira hirdi nako ngay pasar Tommy golo talawat tahiti harati sangulunat ay gampamatay borosan po gampamatay pahingigit ti siya kitab pahingit ti siya kitab mambabasa isyo korikot tadi ti sangulun ongay boboros nuno di guna nunda bukod ina kitab ka may patamo ino ka kapinto to ni kantay lot ti sorong may patamo ka no kadidit mambasa di kitab o kon no po kay ti kitab nakanti ano ka kon no po kay ti bukod ay tom nakanti ano kasyo kamuyan no po nga nakasimba nakaposisyon di siya mantadet boros sa kinarahingan nga otopot tagi milo pupasimban milod momonsed tulundat ay kaboboyhon da tulundat sumunong maya dat mangintang ila kitab nga magisusuay bagya kaboboyhon to katibo harohi membasa ti ko mangilo-hilo kitab dot ina po itamodon nga mangintong mangintalang dot nunuhi po insala harohi ti di nga ino po hit ay pinindalan nila tulun-tulun nila Berea hilo nga iyolo na po mangintang ko kitab miyampaid kabanungan diolo kahinamodon diolo tumano diolo di kamuyon kagu mangilo yolo menyelidiki monoriuk hari nakud otopot kapiyo miyagalidi nah
O kani ka may na po masalah kita bom tujuan na po nga magihumi kesalahan. O kani ka irihot ay milom manimban nati. Mangintang takalabora sa kitab om tanudan. Ya dini pinendalan nila tulun-tulun nila Beria. Sera na pod ilan dati o katapatan nga apatu ta iyati na po nga amu osong kiwal. Ongo bonung toko, ongo hinomod toko. Payungka kana po, iya dino. Iti dia hot akan do kayo kano po, oh, bah, iri na akanon. Iti dia hot ainum do kayo, iri na inuman dati. Iti dia kondarangan ako, iri no, kondarangan. Nga itinapot orhitan ko tiyo, montok na ti boras sa kinarahingan. O kanidi ko karay ti disusuay. Mugi sa sangkiwal mo tindot mulayan it topik hangat. Hingga ho karahian dati dot it sira na pugyad mo boras sa kulo tanganak. Nga itinapot tanganak nga harhot duohot kaboboyhon. Miyagal ko tumugod to ko manhak to ko nasihat. Mono sihat. Manhak to ko bilin lo tanganak. Hari iti tanganak ko pakadada. Pakudu kung manu barasay. Manu nasihatay. Nga hari iti tanganak ko simbar. Iyalah, itulah. Ka. Barasan nga sumimbar. Yodih na po hit kaboboyhon itanaki. Okon nagi koy hit. Halipiat oto po ti barasan siya nga koy hit. Ino po ikarahian dati nga pakadada itanak kuman nasihatay. Pakudung kong siya. Nga isuang pakudung kong pakadada ti kamimbar-simbar. Ay muti ay nga tanir eh. Harohi mo no kisong kiwal nga tumano di ma. Nga harohitit pakadada ay sebongut iri nagit ay ngatan. Iti obintanud iti napot pakadada tay ko sumap nga akon ko asyaw. Iti na po pakadada nga akon ko iso o kantakan na po kito. Dai na po hitulunid nga tumanid. Haro mo ti osang kiwal. Nga pintano di ba? Nga haro hit pakadada nga iri nagita ay ngatan. Ikamundatid iri ni kamundat salom ngompo. Yodit makinangaw na sila ka nga iri nagita makinangaw. Harohot isa kaguhot kaya nanda ayat teman dati intangay isuang Matius 21. Tumano da po boras malayo nga kecenderungan no po dati ti nga iyati no po nga abinsap. Kecenderungan kakitanan. Pengkura ko abinsap ko kaamo. Karuhang pengkura abinsap kaamo. Tanganak abinsap kaamo. Sera na po intangan dati nga kita dati kecenderungan na po titulun nga sumap. Abinsap. Hari nangkod iti na po kamunda abinsap iti nga tabiat torogon ko, tabiat kinorohingan. Intangan na po di dati kinorotuan iti pumugunan. Bila dati borasan dat abinsap ni rogon ni dimiagalidi. Gisom dat harap ya peluang di siya bertobat nga ay siya bertobat.
minamili isi ralandat suma kinarahingan. Nga napadi tari wawila tampilay nga iti napadi kamunda obinsap nga iti maasonong iti. Nga so kiro na gid pakturut. Kung iti akatol. Sa kiro na gid pakturut ay matigya asonong gid. Nga galidit ay mag asonong yung mga magisusuhay no pakasanong ni hiridi mo. Hara na pohot baik buruk kapurimanan. Nga ino po hi kacenderungan potensi dati sebagai tulun iati na pangabinsap. Naraitan man ta digarid ay iti na patulun nga manusia daging. Abintanud abinrahian ta ko di karahian dati sendiri. May dati o kabay isuang Matius 21 ayat ke-28. Panukadan karait det dua tulun da tanak. Ay, natali bandi lo kisah 17 gulian to katino lah. Nakatilambo sa hilad Matius 21 ay. Nga nunuh nang kuot dia det pamuandaman karait tetulu ay borosaniti. Harasang ulun kitanak da duo kusay. Ngo na siya barasait kapagulo. Ayan, meron di kukulan ako eh. Ngo na siya barasay kapagulo. Anakku, ongoy no karaja da tadaw do bayno dahil kabun anggur. Om simbar na po di tanakid di. Oh, hi ka. Nga ay siya minoy. Ayat katalun hopod. Om, ongoy nakagoy siya. Rikot di tanak daw ko duo o minaboros at miya galid di. Moy na dila kabun anggur may karaja ka. Simbar na po di tanak di nga madao ko ka. Nga po nasol la kagoy siya o minay di kago. Itanak ko mo duo. Monong komada nga minoy di. Isay nang kud ipilitan di lo di. It pinopotumboyo di borosita pa daw. Simbar di Jesus. Simbar di lo. Ikalimpupusan. Boros di Jesus kumadelo. Mo boros ako kumado kayo. Dot tepat inopohit pamungut cukay. Om perempuan sundal. Kapaguluh nagidakaw da sumuang isuang kerajaan da kinarahingan. Ay, pengkor diri tadi. Kapagulo nagidakayo ka. Pamungut cukay. Iti nabagya pamungut cukay tumanud da pangintangan da tulun da antakan idi nga iso kerja di pekerjaan yang berdosa. Ora pekerjaan yang hina. Asal lo kumaraja ka pamungut cukay nga ikaw mo na tulunat kiduso. Perempuan sundal sigo guided ilo ni kapagulo dot kasuang isuang kerajaan surga. Iti namati manginsok dati ti. Oilanam iati no pohit kakitanan da ongo hinomod, ongo bonung, ongo bingumboyo, may kasari sambayang kakitanan dat aktif isuang pelayanan aktif isuang gereja. Isay no ko ilod ka di susum kapagulo nagilatang manakaw ko suang suruga ka iyo kayo ka. Tuhara timpu dati miagal to kolot anak sulong tanak kapagulo. Oh, hi ka. Kadi pangingisok.
Atumbayaan kay kanako kinarahingan dat ay sebagai kadi janji baptisan ki magakon to kay tumbayaan. Atumbayaan kay nangku dat ka. Atumbayaan nga ito kono po magakon nga ito kono po. Kori kat ti kamo naman ng sawo. Manuh kay nangku dat ka. Simbar po datim, ya aku janji ka. Ngapain kurot ako di? Hingga di katutukan dati. Kagumuan na po dati nga mamili to na ralan sendiri. Ino po di batos dati nga ano dati osoro. Ilo ni kamondat anak sulong. Itanak ko po gulo. Hi kadati nga hata ko itanudan. Isa ino ko ilo na po ang binsang kiwal tamo the right ko kitab. Imo gihumbot. Sa ira da mo ng boros to ko right ko boros kinorhingan. Sumap. Isay na ko ilo nagi kapagulo sumang suruga ka. Umano pa itong pinay nga kada to kunod ay maniman kada na dati palangalangay. So ira na po nakotori mo to tiburos kinorohingan. Kada no di dot iyati na po tinga it salo mo ngompo. It ingatan. Kada to kami galidi. Nga ako ni man ako maminsuho sumap. To ay lan na dati ka boboyhon nila sumap. Paingka nagi Yohanes no koriko to popotudok karalan ko katapatan kumado kayo nga amo ko tumbayan kumadi siyo. Nga inogi ipamungut cukay perempuan sundal at tumbayaan kumadaw. Hali piya ka kito ko nga ako monosol. Ako tumbayaan kumadi siyo. Tokoy. Kada pundod iyati ilot tulun-tulun dot antakan dit. Zaman Yohanes ilo. Nakatangkid to ko no kumakinorohingan. Nung kalakud to ko. Kokito to ko na dit haro tumobat. Ay. Omoy naman ko di siya di sambayang. Kokito to ko na haro tumobat. Kokito to ko piya nga. Di siya na taylaan nilo kanogi. To ko'y gumuli kumakinorohingan. Ay, nasimbulan gulya to kaloho di kisah 17. Nasimbulan ay. No kuroh maditi gara-gara imatu di nontokot kumbalo nontok ko coviditi. Hilo to konod ayat ko hopodom miso ditino. Oke. Jadi mantad ko iati no potinga it ohi ka nga manto koy po yung bida-bida it okon ko ilot iati no po nga okon ko it anak sulong nga okon ko it anak ko kumuduo manto ko it anak ko kumotalo pingkukuro nang ko di kaboboyohin it anak ko kumotalo it ohi ka nga minay makapiyo manto kay tiadi borosan ta ko na pod ino po tanak ko kumoinsan nga ohi ka nga aminoy nga ino po hi kumoduo akuy moy ka nga minoy manto kon di tanak ko kumotalo ino po tanak ko kumotalo nga ohi ka nga minoy nga ay si madlo kitab gi ipalampusan ta ko na lobo ihati no hit ohi ka nga minoy ko piyo kada nagidati may tanak ko kumaapat to ako moy kam ano ko piyo moy jadi manto ko it pensusuay borosan natin ihati na poti nga tanak ko kumotalo imo borosot ohi ka nga minay makopyo poohon o moy ta kokopyo jadi sayra no po dot mongintong ta kalo boros-boros kinorohingan nunuh kadhilo
nakura tu sinumonong niyo lo. Intangay dia loloboras kinarahingan nam ohi ka. Ohi ka dilat tulun-tulun dat Yahudi dilad biria. Saira na pod ohi ka dia lo. Oh. Eh, ohi. Saira na pod ohi ka dia lo. Nga tinanud tinumboyo. Minanarimo hilodit boros sa kinarahingan di. Miampay nuno. Separuh hati teko sepenuh hati. Dengan segala kerelaan hati. Aiso ni komundo orubatan. Nga miampay dat ayay nohot it karelaan hati. Tanud do po. Aiso no ikomundo kanto bantob gi. Omboyo no po. Jadi ilo ni komon kut ihati no po tinga itanah ko kumotalo. It ohi kahom minoy no. Karelaan hati. Om sayra no pod ihati no po nga ay rela asaga toko. Kasagan. Nga kada toko hiiri no. Ilan na pagaya 2 tanah kilo, isuang Matius 21 ayat 28 gisam 32. Ino po di tanah ka kumodwa di nga, ako mo'y ka. Apo, no solisyo, o ngayon na di. Jadi ihati na po di titimpudan do nga, mamanaw ta ko na di. Ohi kadati, wah, pamanaw na di. Dada mo ta iswanggat pagindalanon, nuno di manto ko paburuo. Dadamat datid iswanggat tumano di boros-boros sa kinarahingan. Ino po di paindalanon dati. Nga, tumano da palat, di kalimpupusan da ayat kepada miso. Moni kita daw iyolo na padi nga, manariyo kot kitab suci, mangilo, haran ako, tapat kapi miya galid di. Ilo na di paindalanon dati ti. Kada na di it, ohi, takon kamo manaw. Nga, haroh kopiohit, pangilaan dati. Mumbal to ko mangiloh kopio. Tapotin ako kopio miya galid di. Jadi ogumu iti katumbayaan to ko, ogumu iti boros sa kinarahingan, haroy timpud dati orotian. Sayra na pod imbulayan dawokon, mimbulay na gindi ginaw dati, uyakan ka, ohoy ka. Ay no, bay no, kung naging nakagitalo, naku romadilo to ilo ka. Nga ilo nilay kumundat, sayra na pod magindalan to ko, ilaan na dati, tapot na ko, di ka pwede di ka. Mangilo. Tumanud da po adha kapurimanan. Mongon si kawakod sayra dot haro kasari iti kay sisan dati manigid kaswabon. Tu sayra na pod mangintang kulo pelajaran, mangimbulay, monoriuk nga. Haro hindi kapurimanan dat ohoy ka. Hari iti di bo, ohoy ka. Miya galo di pelajaran dati di kanihab. Nakura tu suhuan tako dat pergilah. Pasiliho na ti tangolun ngay panano da kinarahingan. Mimbulay na ginaw datid ay. Di harakwa sa kinarahingan tu iyati suhuan ka. Nga kaila ay dati dat nakura tu haratamodan da kinarahingan da hiri. Sayra na po iyati na po ang papaindalan to ka di palayanan. Nga hirih ti pamad o guno inda day apakay. Mantad ka papaindalan to ka di palayanan. Hirih nanda o guno dati apakay dati it perlengkapan da senjata da kinarahingan. So kira na po pakadada ko, ina po yung senjata kinarahingan nga ito ko di apakay.
nga mantad ko popindalan to kapulayanan iri no di kakuan dat iri na tamo don da kinorohingan tu sira popindalan kapulayanan ino pohit kelengkapan senjata da tinahak isyo nga oguno dati miagal mga di mo ito ko parangin lo bogi haron ito nga Moriam o nga sinapang nga hata ko no po may parang ay apakay ri miagal mo buat mamutong lah contohnya ako na po may pamutong painsay ti pisaw gata hirima jadi pingka nagi kadaw tit perlengkapan senjata da kinorohingan nasuhu toko siya tumaguang iswang pelayanan no kuro moy da ino po hitong pisaw gata itong sinapang baju kalis peluru o nga topi kalidar dati nga apakay dati jadi pelajaran na po di dati kasuabon bay no sayra na po ihati na po nga ay miampay det ko siribaon da ginawa karilaan hati tumano di laboros kinarahingan okon ko hiri na tarikot okon ko titik okon ko hiri no kotari mo titik okon ko iyo di nga nunukago kana pod hiti nga ihati na po menyelidiki kitab suci menghilo atumbayaan kuno matid ay iso no pamantado korotuon dati nga ilot kotari mo to kono pom okay hiri-hiri no ay iso no lo patilombusan no menghilo alias to kono belajar boros kinorohingan ilot alias daw lo okay. Jadi moidot ogirat kasari panumbayaan dati ihati na po nga kasari-sari tokod mongintong iloboros kinorohingan moidot ino po hit karuhanian dati di nga irini kamunda sumuni harohot activity di bo sekira na po hingga nagadi damid di sekira na po miagal ko jam na siya paingili nga mesti na harohit activity daw hari poindalanan daw dahiri jadi ino po di jam nga daw na po di activity nga tumurgo po darum iri no ri jadi iati sebagai pananu da kinorohingan okon ko setakatot no kotori mo to kono ngono poposan da tayo nga okon ko setakatot no ngoponsu to kono nga sayra da oponsu to ko harohit activity dati harohit tamodon dati dohiri nuno iati na po mongintong kasari laboros kinorohingan mongiloh to ko paingkukurag yadi ti dia ka muy salai mongilo na po muy intong hilo Google ay kasalai mi galit di nga ay mantad hiri nagi makapolidon dati da sumono tuwi na po'y pinsingilan dati nga pensaliwan to nila num isay tulun mintong to konod nga YouTube to ko katutunom isay sangano isay no ko hilo nakatangki di panudukan di siya dahiri nga iri pa'y kumon kud koni ko kasala nga iso no giit milod papaintalanggot pamuhandaman dati right ko boros-boros sa kinorohingan jadi sorohon no dati ino pa'y pelajaran dati ko nihab moidot apa kait pisaw gata dangol gagamas iati no po nga mampayad iswang no pelayanan kasuabon da bay no sayra do no kotori mo to ko di Yesus minagano ko komitmen dot menerima di Yesus at juru selamat okon ko hiri no ino po dihit kasunsudan dati activity dati nga popoindalan mengintong to kalau boros-boros kinorohingan ngonto kono po kagu po topiko di Matius 21 ayat 28 dito no itanak de tinumaubat bodirid aku moy ka nga minong ay di siyo nunudihat ay
kapakitanan da isina po nga Minoy, nakakaraja. Minoy siyo nakakaraja. Sebagian isa bukti dat nakorikot minongoy. Jadi iati sebagai pananu da kinorohingan, ino po dit minongoy kadi nga iati na po nga minonarimo. Boleh jadi minaki baptis to kok. Sira da na baptis nunudi bukti dat ino po tanak nga noko nga diri kabun. Haro nakaraja. Jadi iso na po di dati dat patilambusan da sira dat minagano to ka komitmen da manarimo di kinorohingan nga nunudi bukti. Miyagalo po di tanak nga bukti na po nga haro nakaraja daw. Ay so no po nongoy daw nga papakitad ay sino korikot. Jadi iati tampinay nunudi bukti da iya na po nga nakakaraja nakotori mo di Jesus nakakaraja to ko. Iso na po man tadit buruan dati sira da nakotori mo da kinorohingan nga aparagat to kono mangintang ilo boras-boras sa kinorohingan. O man po kapiyad hilo nga ino po'y pendalanan di lo. Setiap hari moni kita daw. O kono ko sita nga daw. Kono ko insan sa minggu, indua sa minggu, intalo sa minggu. Kau basan pa dati tihom. Borsan ko di nga iho nga kumbala ko Hari Jumaat po. Hari 5 kadati. Hari Jumaat po. Hingga di sekolah Sabat ka. Kau basan mo titiyad di. Ako nanta ko na po. Hingga di sekolah Sabat. Hingga di kitabihi tibudir di hari Sabat di gulo. Ipay hari Sabat. Pero nta daw. Onom ta daw uhoto. Nagid. Hiti kitabi di hari Sabat. Hingga na dir. Onom ta daw nakatalib. Uhoto nagim hingga. Ako nan. Iho nga magako. No ko imatid di. Haro patulundo mo hotot nunurati ti ayat tadi tok may nigi pangukaba kitab. Hari nangkud iswang na pod peraturan jemaat nga haro katiti mo nigi pangukab peraturan jemaat. Nga kumbalo kun doon toko insandit tahun awal 2000-an lah tanah nakwago pod antakan imanguntik-untik nagi. Haro ti sangulunat ay sumandak. Kasyo hinggu anak ka otirik ko gi kadaw siyo bo. Kasyo gi ngoni kitab Galatia. May dagya doho intayom nunurati itit Galatia 6 ayat 20. Tahu-tahu Galatia 6 no pangagisom no 18. Jadi tadaw da suab panguhat kagoy siyo. Nunudi pendapat no di Galatia 6 ayat 20 ka. Ako'y nakwentong. Ako'y nakabasa. Kangku di hom. Aya. Ako pakarati ko. Ako pakarati ko. Piyom. Masih ako pemangkaji ob nuratil ayat kang. Kadis yogi. Katara kau tidak baca Alkitab. Minangi lah hisiyam mo ako pambasa kitab kamu. Katara kau tidak baca Alkitab. Mana ada Galatia 6 ayat 20. Kau basan ko na po haro po pagi sasangkiwalan right ko ayat kitab. Hiri nagid sibuk to ko nagi Google no magihumnad ayat ki. Umbalay dadi dat ay haro paguhatan ka aiso iati no po nga moni kita daw mengintong to kalaboras kinarahingan. Puji Tuhan tu sekurang-kurangnya itinapakaisisan datid mo nikid kaswabon nga kanu pondo popoin somok datilot mangimbulay monikid kaswabon right ka ilaboras kinarahingan. Hali piad aago mo ayat ta ano dati. Aago mo ayat ta abasa dati
nga ikomoyan kud kano padan napopoinso somokilot ay iso ako basanan dumani kita daw iyati na po nga ay kano tokod mong kabila boras-boras sa kitab ilad Alkitab. Ako'y magakundot sontob no pa din ang bulayan ko nga nakasondot. Ako'y atumbayan do insana na pa'y borasan ko nga asukong ko teka amo nga sayra na padandad ay bulayan dati takuri o simatan dati nga iyo kayo na dahat ay pupotilambos idit kain talangan idi. Iyo di da korohian ko, iyo di da ginawa ko. Tu magisusuay mati kapiyo ponondot dati ti. Iyo ho miagal kan tati hodod kasandatan right ko ilo ayat. Nga sayra na pod iyo kayo mangintong kago, mangintalang kago, monoriuk kago. Suway na torikot. Jadi iri na kamuyan dat ay haro piatit kain talangan kay sisan dati monigid kaswabon. Nga okon ko hiri no it. Iya di kada tokod kasyohom kad ilibitom ka. Okon ko iya di human dati. Sayrad ay bulayan ko nga yun nakagud ako gulyo tapotinan ko pila ko mo disyelo ka. Sayrad ay bulayan na do kayo hom. Haro pakagoy do kayo suway ko inintalangan dati iswanggot ay kikiarmin susuwang. Nga sa kira na pod tomod ko no hiri-hiri no inapohit kain talangan dati right ko ipanambarasan idi nga hiiri no ri. Miagal ko iswanggot Kisah 17 ayat 10-15. Iri iti na inorikot ko nga sayra na po gulian da ko sandiri. Haro po kaguit po'y maha-maha ko inintalangan ko. Jadi puji Tuhan mintanod data daw do bay no. Konidi ko hari Jumaat ako namuhotot hinggo no di sikula sabat ka. Nga mo ni kita daw iyati no po nga kanod magano kasiwatan dat mangintang iloboras-boras kinarahingan. Ay ino pa dando hit kaginawaan dati nga sayra dat intangan dati loboras-boras kinarahingan. Iyati na po nga mongosol to kago. Munyasali iloy. O gulian to kago dit ikapurimanan dati. Ino pa nandi ko boboyuhon dati. Ginawa dati nga haradan dala ko mo yan dat porgila. Ngoy no. I will go. Popowon sa di korohyan na kinarahingan. Yadi haro pada pasantaban ay nga. Pukulan ng 3 balaso di. Haputan takod kaswaban na swab. Jadi kung sikaw dat pinakinangahan dati, kano mayang paita ko pakagod kung sikahan production, puji Tuhan, pukul 1 no di ko nihabom, kakita ko dat no korikotod 1.1K. Puji Tuhan man tado pangupan na kayo, moy dat ay ino po barakat na kinarahingan nga pawayaon man tadi di pangupan nga do kayo. Magisusuay akapurimana Toriri mo ito sinduran
Kadakato aroy sondihon aroson di Kano misis at akad iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan surga kung sikaw dat kaswabon da bayno. Insan pun nakaway ay had isoot penuntudukan dito sonong. Right ko pengkukuray hay popondar ko po siyan dahay. Kaboboyuhon dahay. Iswang got pagindalanan ko po siyan dahay mo ni kita daw. Nailaan dahay iso na poralan dahay sumunong. Nga miyampay dat agaan na ginamo. Iyahay no pangambumboyo. Tumanod di boros-boros no. Suway kay ri. Moed patilom busi kaboboyuhon dahay kapiyontok di karahyan no. Nga magano kasari hay timpo damo ni kita daw. Dot mangintalang ilo boros-boros no. Mangimbulay. Hari na ako ay yudih kapiyoto mo doon. Ko pengkuro. Irine kanod momonsay dahay kasari-sari kampay dia. Iswanggot ay pinsingilaan dahay ilo boros-boros no mo ni kita daw. O gumuo ko ang tabon dahay Tuhan. O gumuo ko boling kahangan. Haron nagi kasibukan dahay. Nga manihay anway kasari sa kadung panghupan. Gisambot nuno pa'y kantob. Imo gampuang kot ginaw dahay. May pangintang ilo boros-boros no. Nga otolibambanan dahay. Miyampay dat ginawo. Dito milambus kasari dat minsing ilo dilo boros-boros no. Kung sikaw to tadaw da bay no. Tadaw dat persiapan dahay tumagwang nga tadaw sabat. Sontabot tindalanan dahay buru-buruan dahay tadaw da bay no. Nga hino ko da mga hak. Gisambot kasuwang ihay da tadaw sabat. Miyampay dat otoon. Ampunan natin sana hando sa dahay Tuhan. Tinasambayang dahay. Iswa nga ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan natin insan po. Da kaswabon diti. Kapag yamong takakagudat kaswabon na swab. Hinako po. O sanong tadaw persiapan na bay na.